Kuringana na Michael Kang'ethe, uria ni mutabariri munene wa kuhurana na wendia na uguri wa njohi kaunti-ini ino, augite gutire mundu wothe gwitikirio kwendia kana kugura njohi kuri mundu utakinyitie miaka 21. Imesemekana ati tuangalie tusiuzie watu pombe chini ya miaka 21 years. Kang'ethe ugite watho wendikithitie cienderio ciothe cia njohi hakuhi na mathukuru kuhingwo niguo kugiriria arutwo kuingira unyui-ini wa njohi, guku akiuga matikwerehia marua ma andu aria mategutia watho uyu. Hata wakati governor alielezwa, tayari mengine ambayo sitasema hapa, amesema hii ni possible, hii tutaangalia. So a good number of the views ambazo mmetoa ni vile already bill ilikuwa nje na ni vile tayari ni lazima tungekuja kujadiliana, but most of the things already zitakuwa taken into account na you'll see a different bill ambayo itaenda kwa assembly. Watho wendekithitie mundu wothe kunyitika nake wagarara kana atekutia kuohwo kwa ihinda ritanyihiire miaka 2 kana kuruta faini ya ciringi milioni 2 ona kana ciothe 2. Watho ukite riria gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu ehitite kuhurana na wendia na uguri wa njohi cia ibango kaunti-ini ya Kiambu. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngugi wa Gatua.